Kalimpong yelek kai kenjat bol bela peniai da kapaham SIM Sports and Cultural Club ya kebela tip kum ka interdong hendin kasngi jong ka henreu tarik urempang arajar arpusau kani Kalimpong kala poino syakawat jong ka semi final ya kebela penlong ya kani Kalimpong Hamadan NSCA paham SIM Nongpo Riboy District. Lala bensaki baha kani Kalimpong lawan benishim benta daki pratli kiken hun jong kadong ka badan hapo kasnong paham SIM bat hendin kasngi laya lek kai da kadong A persyai kadong B bat kadong mau kapia persyai kadong cincona bat kiken hun ya lek kai ki banjob ha ka semi final kinyo banyak hun syaka final. Hagni kesngi lawan bandon ringkat da uba Marcus Martin ubadi Presiden Barangba kaseng Nyutrap National Youth Front Northern Region kumukongsan nang tah kajing adon lang jong uba Wan Prang Sumer ubadi Assistant Rangba Shnong paham SIM lembat uba Stephen Ksher uba di Baxter Marwen ubadi Presiden ketika klub kipat ba lembat kiwe-kiwe de. Haba ay jingkran na kaliang uba Marcus Martin ulaong ba kajing penyalek kay yakum kani Kalimpong kalongkum si benta ban wanra ay kajing teli bat kajing iya hapadeng ki para shnong para tau shu ulaong bakum kinong yalam shnong kinyai trey khamba bat ban se ya shibun ki khun samla ki badon ya kasap ya lek kay bakin yo lat ban pen i hashnong hatau bat syakiwe pat ki jaka. Ka jinga lek kai kalalong ka bayak hat bha ya ka ba ka dong bi kalayo ban tap argol la iwe persyai ka dong e bat ka dong mau ka pia kalayo ban tap shigol la not persyai ka cingcona. Penyateli kaba tak apa senong bapa kolong kadon kata kecing kadon kata kecing jan habreng kinong elam senong bati kita ba nang senong kabenta kaba urawas ku asal masnong pada ukuran lomba lada kup kirang ba kibabat ya kam senong kikloi pi bonwer ban ya kenulang kum hakane gelumpung om tang iping serang natip wadi lokmi ki kitai ki kidon ni kene kan kabenta ka bang isim bentalang kene gelumpuk te iong ro lomba lada kapor met kadon kapor pekat pengan ro kaklan terada kapor pekat pengan kade pengan kemut pidai bedon kapor met kapor pat kapor lain. They sotenak cibon ba kada basnang pamsem bat kasport club presiden ba barweng balala syakum somla ban bonden ya kine ki jing yalam lenti jong ki nongelam ki pamsua
ban penikundo lane bandang klep ya ban penyeteli ikut semula kamtam hasong tahu kecing penteli kamu buat kamu sebelah ban warna ya kecing ya beliau cimut lane kecing ya subut nak apa senu Andre kecing penteli penyeteli kisuki kolong ngadu kino ilam sedang ngadu kino ilam klop bat pik bailek kai kolong berkiar ya kekiat berkiar yudrok berkiar ya genja Omta kita, Andrei, wat berkiaru ia kajing bisni, bat kajing pihun, kapaki om kata kasorong hangame. Sama kiban saya kini ia kene ka, bentah ke bah penjam sa final. So bunong ka dongki ke dong Pensiun ia kene ka tenten ke bah asal nama song piu lakren. Hangis kan bah Kajing keren juga kamu sudah ada bau keren tak mentah bau dia bersih mentah kan ikan rusan. Hari kedua, karikot kebangang ayo aku menolak seng halang hang ne hapo area. Kadar personal ke bersih kaya ban bekrat lane ban kesong ye kinong dikiat ye kinong kahidrok benang didrok. Dei kesenang pamsir. Dan ketu kene kilonging kibai isi ya kecing rekam orang personal jumpi berkadar personal jumpi. Hari ngako tangguwe. Ladangi jet yung basnong ubasak ubaklan basnong ubadal kecil kecil lada betong kau yang kita jimpau di basniu di bawah rak kecil jot di perak di kesem ni kena ayu udai balik dan bor hanga simet nam semua bar nasuri penong ba kesengnya cuma kan kerjaan yang kita basnong kan kerjaan yang sport club kan kerjaan yang keseng semua kan kerjaan yang keseng lebih jauh keseng hapsen kujumpi nomor boleh ba kabenta ka ba kondo kolong kecil klik kolong bandam ailat yaki risnu bagi wan sejar dan bor lani bagi le kat domon haka society gitu ni namar gitip kapatan ki kun jingi ayu genja barsa kemaru kun semla otong pide tangki players football mereka pide cengro ka pide ki players ban latih kong ki jisnu Haka society berapa senang begitu. Kita kena kebentar ke bawah kemado. Nasta berapi, wali ban praktis, jangan bulan praktis pihak ban pelang ru hakiput kisam hakip kendok kecot jok kesenang jompi lesi adon manor bono kibat temu banwan pejot jikin ulang kesalang jungkun sama. Nama kumbakan mene kacing ima ke bawah sepeda do kata ba semladon weiru Nagi riu paumat lane kita kiba kami lade bagi ki nombi kemat lane kiba kami lade bagi kita kiba ini kami lade bagi kita ki pelana wasat permisa kemat ban rating kong ya kijisnu kata kadu kakiat udrok bekerja dia nomor kata sumunong kene kijik pasat kebalongkot kebaret akmat tubi kumbawan berwan yukjar kene ka pas semi final abonong babin bangayo ban yadon kababi banyo siketin arkentin ban pesat ya ke bangadon kamu sim ka Province Sport and Culture Club kawala organize yang kini ka Interdom Football Tournament kamalaya kita berkelapoy haduk ke semifinal ka semua ini kalong bakumno banuan ra ya ke sujang hasinong chitau organize kamtam ya football namar ha ke jimpun kam ha kini kismi berport pemerintah Boni labe nak hidung nikam, agak kamai kaji, agak pulih kebetai, berpunta terter, lima siu balik tu, sinong citau tempat sinong ki kalau kebahe, relemba kaji organize, yakum kita ki program kalau bermanra, kaji jan, kaji soe, sinong citau, berkunjuru, budget, lade berselek ek pilihan, di berbet, berdisi menta, hak sport club, berdisi menta, bak sekui bak tournament. Nga, ai kaji kitbok keduang yakine ki atlet dong deng sinong A deng sinong B yang kibok riang berpenyalek kai na kajing don ako don purom berkunju berpunyi ya kesap kapa boleh lo IAP pedon kabhok ya kalian boleh lo IAP nama kini kisi kiba menta bunsin niju ngop akibun jing siapun shoy kamtam outdrops kumta terter bunsin lada itulah kabormek Itulah bro kabur berkat.
Entah ladang iklan ke bormet, iklan dulu ke bor perkat. Dengba ke tinggi lekai ke tinggi, ladang iklan ke bormet, iklan dulu ke bor perkat. Bagi lagi nak kisi baru. Adang ker perjuang, kami ni